Magsukor kapot suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, sibuk da yariha lauman sinhula nato, labi-labi na inyan kamu timutunggo hatong tuong niyo yan. Damikian day sabi mga sila amuyin yadto hagwa hula simusugpat ka tutan niyo ha Facebook, YouTube, Twitter. Iwan na si mga kaimanan kapanyapan long ta amin mahinang parsugpatan sing kita niyo aparkala nato ini supaya sadya in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sumaplag alaw man sing gumini karna inini amanat kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay sadya kami magpasampay haamin din na in kiyahatihan namo tungod parkala pag-agama. Namura-murahan in mga inikatan mahinang sabab amin bistahon kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala punan nato da indiha lauman sing gumini sampai mara nato madto pahadarat niya hadlaw kana-kana. Manjari ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpat tiyo-tiyo da kuman nakapinsin pangadyan nato hatungod sin amin pag-iman pa mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At awalong ta amuin mukarna sing kita tungod pa mga sila daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu daing kaaunan in sila nabi at tawa rasul. Na at awalong ta amuin pangitikad sing kita tungod kanila amunin pagyanon long niya akida. Naman jari ilong ta kabalikan tayong pagyanon long niya rusul ini jam'u rasulin bima'na mursalun ay mab'uthun biiblaghi syai'. Impagyanon rusul jama' siya at niya mataud siya. Pila-pila na yung taod nila, sambil amin nasabot na to na sin pangadjian na to na kauna. Amin biyayta sin mga sila nakaurol sin usulan. Sin suy-suy dahing harasul sallallahu alaihi wasallam, maun pa sahabat niya, maun pa mga tabi'in, maun pa tabi'in, sampai miabot na pa ini, waktu na to ini, hakatilingkal sin alam, laung ta miabot hambok riwayat in taod sin rasul iban sin nabi hanggatos tagkauhaan nga ibu. Hambok riwayat hanggatos tagkauhan tagupat nga ibu. Manjari in mga karasulan biyayta sin mga mupassirin in taod nila tunggatos taghangko taglima. In kialuki salam sing Quran kauhan da taglima in taod nila. Amo na intiyayod tod na to ha pangadyan na to na kaunayad to daindi tiyagnaan na to daing ha apo na to Adam alayhisalam sampai pakahinapusan niya amo na in
pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta narangkil na to doon haon in mga bahasa, piyapakay nila, kauman nila, iwan na sin, amin piyakay sin, kahinapusan, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na yung bahasa Arab. Damikian da isab, doon haon in nasabot in pangumulan nila, iabutan diha, lauman sing gumiini, sampay amuin miabot na yung pangumulan nila. Iyadto na sila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amura kuman in nakapin hambuk din kanila buhi, sampay parehaon buhi pa. Amo na in Isa alayhi salatu wassalam. Sabab in siya, piatalbang sin Allah subhanahu wa ta'ala patas langit. Di na to hadya kaingatan banghaw ng kiabutangan niya. Habihayaon. Sa siya magbalik na siya mari pagumi bang masuok na in adlaw kiyamat amuin mahinang na siya hambuk ding mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamoy yan tulong ta. Na imana sin pagyanon long niya Rasul, maana niya mursal, hati niya naraak at tawa mabus amuin napi long tamagdasin, risala, sin agama Islam kahinapusan, magpasampay, haamuin uno-uno na kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipasampay, na in iyaon long ta, kamaksuran niya, dun haon biyeta, long niya, man uhiya ilayhi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighihi. Impagyanon Rasul, isiyo-siyo na, amin kia panaugan wahi, atawa pianaugin wahi maun kaniya, dain hamanga manusia biakatu, sara, sinsara, tinesara ding Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in sara yaon piyang daakan kaniya hipasampay pa manusia pagkahiniya. Na yadto na napatarang na to in tungod pa amin pagpasampay pakaniya sin tiap-tiap kauman sin sila dahin diha lauman sin gumiini. Sarta biyeta doon lang niya in Rasul, basharun makhlukun laysa lahum min khasais ar-rububiyya wal-uluhiyya syai'. Hati niya in mga sila, manusia, biada katutan niyo, bihan, amin wayroon doon haon sipat nila, biya sipat pagtuhan. Hati niya, in sila, di sila makapagpapanjari sin uno-uno na, kabayaan nila paaunon, inyadto Allahu subhanahu wa ta'ala rain, amin taga kawasabihan to, buat malaingkan aun daing kanila, bang kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring haijin niya, na inyad to, pagtawakon siya mu'jijat, biya na sin, naawon ha Nabi Allah Musa alayhi salatu wassalam, siya min taod niya. Di na kita magurulhad to, magtayod-tod si mga tukatan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang man kihatihan tain tungod pa amin sila yadto. Naman jari dun haon, tanda kaparatsayahan sin in sila wayron kawasan nila, bang bukon daing kawasa hiril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyeta sin Tuhan na to Rabbul Alamin, ha ayat, ha suratul Araf, ayat hanggatus tagkawaluan tagwalo, Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'u wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Biyeta dun hay ni halom sing Quran mahamul liya suratul Al-Araf ayat hanggatus kawaluan tagwalo.
dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipawaita pakatan manusia halau mansin gumi ini baita isilaya Muhammad in aku laong wayroon ini gausku magmilik sin ginhawabaran ko. At niya, misan in ginhawabaran niya, di siya makapagbaya. Allahu Ta'ala in nagbabaya, bang uno in jimatu si Buddha, makapkamumpaatan iwan sin amuy in kabinsanaan, in yadto Allahu Subhanahu wa Ta'ala in nagbabaya. Sarta dun haon laung niya, walau kuntu alamul ghaiba, lastaksartu minal khair. Bang hadya laung niya bat inaku makaingat sin parkala, amuin gaib, hatine mga susungon niya on, na ini katan tukod-tukod saja si manusia, bang aun manusia magian doon, bat makaingat siya sing gaib, na ini tukod-tukod hadya, wayrong katantuhan niya. Bang hadjalong niya kaingatan ko in amuin parkala gaib amimbiya mga susungon niya on. Napataurun ko lang niya in amuin ini hinangon ko karayawan. At ini mga karayawan ini uno nakabayan si manusia lumag karayawan doon. Natanto bang niya kaingatan ni susungon na masiguro niya bang unuin pajatuhon niya paparan niya. Dahil sumagawain niya to katantan makasud to hakadar giaganta sin Allah subhanahu wa ta'ala hasiu manusia lamud na mga karasulan kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban lang niya ko kaingatan in susungon wama masaniya su. Way lang niya rumatong kako biya mga ka ini susahan niya on. Sabmayta kahalian niya asal bang niya kaingatan in susungon niya. Tanda niya inyad to katantan Allah Ta'ala ray makaingat sin susungon. Na ibiyayta niya mahulilong niya in ana illa nadhirun wa bashir. In kamattanan niya in ako'y nilong niya na amurain ini yari kako ini yari hilsin Allah Subhanahu wa Ta'ala in magpaanib haamiin mapatut aniban si manusia papaaniban sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila iban kakuyagan amuin kababayaan si manusia bang siya mabaya kumuyag haadlaw kana amin urulon niya in biyayta sin Allah ta'ala kakuyagan si mga tao amin magtaat kaniya himinang simpyang daakan niya lumayo ding hapyang langan niya na inilaw niya impag-ianon pagpaanib, iban simpagpakuyag, ha mga kauman na mamarat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damit yan doon haon, biyay tasin Allahu subhanahu wa ta'ala, ha ini sumunong ayat, suratul jin, ayat kauha antag isa, pakauha antag dua, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inni la amliku lakum darra wala rashada. Qul inni abiyay ta dun haun sin Allah subhanahu wa ta'ala bayta ayalong niya Muhammad bayta isila. At inay manusia katan pabaitaan in ako ini wayroon ini pagbaya at tawari ako makapagbaya. Way pagmilik in Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyaon katantan sipat sin nagpapanjari. Amo na yung Tuhan na to Rabbul Alamin. Amoy intungod paparkala doonhan amin kamudaratan. Iban sin amin kasangputan sin pakaradyaan kabayaan si manusia. Susungon ini sin amuin halam sing kabuhi ini. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nagsabda nagbayta kato taniyo nagpatarang sin in parkala yaon Allah subhanahu wa ta'ala rin makakaos misan pa yung kaaunan nabi at rasul wayron kaos nila buat malaingkan bang in Allah subhanahu wa ta'ala magrida
at waraakon sila inyaon pajatuhon natanto inya tujumatu hati niya inya tukatan Allahu Ta'ala rain kawasa siya rain nagbabaya banguning kabayaan niya indaak wayroon kapatut niya doon hayaon sabab siya dia aksadyasin ini Tuhan Rabbul Alamin. Nabiyaita ni hadis innama ana basharun mithlukum ansa ma kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inaku inilaw niya manusia hadjabi ada kaniyo magkalupa biasing kamu yan magkalupa ra isab. Nabanga ko long niya biya malupa napatumtuman niyo ako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na si mga paghinangunta aun waktu magsambahayang kita magtubihan in imam tabihan masa ha aming kuan ito kalupahan niya dinhi katunay na in kita ito magpatumtum. Amin imian kita subhanallah subhanallah subhanallah. Bihad to. At niya in siya patumtumon siya sin aun kalupahan niya dito ring mga hihinangon amin adakala inya to long takaragdagan in mga rukun atawa in wajib na inya to katan kahunahan ta siya laungsin bahasa ta tigulon bihan. Hati niya patumtumon sin in siya to aun kalupahan niya. Naamo yan to mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na hatungod sin parkala amuin sim mga sila aun piagbida-bidaan lang ta sim mga sila amuin karasulan doon na yan na Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagbabaya sin ini pakaradyaan nila katan aun dayng mga sipat pakaniya doon hayan tungod paparkala daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila sampay roon haon aun dayng mga sila dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sipat sa rayaw-rayaw karna inyad tulabay ray sa pagmatuyo nila pangakad nila ha Tuhan na to Rabbul Alamin biya kannu alayhi salatu wassalam daw niya innahu kana abdan syakura. Bita dun hainisin Tuhan na to Rabbul Alamin in sifat sinu alayhi salatu wassalam ipon amuin ini longta daran nagsusukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadtuin longta dahing mga sifat sin ini nu alayhi salatu wassalam. Sambil doon hay ni biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa mga sila amuin ini nabi tu pilihan amo na in Ibrahim alaihi salatu wassalam Ishaq iban sin Yaqub at niya Ibrahim iban sin anak niya Ishaq iban sin apo niya Yaqub. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal abasar. Biyayta dun haon sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin hipapa tumtum in mga silayaon. Dahing mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala magtatag ipon harap kaniya aun sipat nila long niya ulil aidi amuin pag iyanon matuyo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban wal absar iban amuin doon haon marungdong sila haamin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hati nira sila maghinang bang bukunda amuin siyara sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihad to rin mga sipat sin mga sila, biya sa pantun doon haon panghindo apamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hipapalukat im mga kakahinang nila amuin, doon han dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sanglitan.
Narabikyan in kita niyo amoy in mabaya umupi si mga silayad to na sarayaw-rayaw yadto upihan in mga kakahinang si mga sila. Doon hayaon lang ta, intungod pa amin pag-iman, atawa amin pag-etikad, doon ha mga karasulan, laong niya, aon doon haon upat parkala sa lago-lago, kaunahan na to ingaton, iban hatihon. Biyata doon haon, kaisa niya lang niya, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi tabaraka wa ta'ala faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Biyata doon haon yung pag-iman lang niya, pag-iman doon ha mga ini pagdaksin Allah subhanahu wa ta'ala kanila yaon, in katan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala runhan, subay kita pumahagad sa roon doon. Natin niya, in kita subay takawaonin sipat sin Abu Bakar As-Siddiq. Sa roon doon kumahagad kita. Bihan. Inyaon matan tuod dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, bukon nila hinang-hinang. Bukon nila amuin kiyawa dahing hapanghati nila sin kandiri niya. Buat malaingkan in sila matantuod dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Naalaw niya, hisiw-siw law niya, in magkupur. Hati niya tamunan nila in kasabunalan dahing Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod pa amuin mga karasulan, kanabihan, amuin risala, sinhambuok, biya mga nabi at tawarasul, na inyan, haamin manghimuting kau hambuk hadjareng kanila, piyang himuting mo na ingkatan. At tawa magkupur kau, hambuk hadjareng kanila, in ikaw nagkupur na hakatan. Ang kanya piligro sa ini mga kataw tayo manguran na kama Islam. Ang kanya rin kita manjari mamisarahan ha mga karasulan, kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamin bang bukunda siya, haamin napatarang sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kaparatsayahan, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Zukhruf, ayat kay mantagsiyam, kadzabat qawmu Nuhinil mursalin. Laong niya, piyang himuting singkaw manhinu in mga karasulan. Nakita kau yan. In kabtangan, piyang himuting singkaw manhinu in mga karasulan, sin innu alaihi salatu wassalam, isa-isa niya rahawag to siya panagnaan. Namaita siya yaon, siya butun hauning katan sin rasul, sin wala palimalahil. Manunjuki, paingkatan, magkufur kannu alaihi salatu wassalam, kiupur niya na ingkatan tan kanabihan karasulan mapuas din kaniya. Sampai napakahinapusan amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon hayan manunjuki in mga Nasrani, amuin nagkupur sin amuin pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya nila sin kiupur ingkatan karasulan iban kanabihan. Mahita, so muna-muna na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sifat niya, yaon nakarurukot harwa kitab, nakauna ring ha Quran, amo na in Taurat, iban sin kitab Injil. Yaon in sifat niya, sampay singan niya, nakalulukis sa laon sin, ini kitab nila. Inyaon kaingatan si mga laungta kaparian, hati niya aming mga ulama si mga Nasrani, iban si mga Yahudi, inyan kaingatan nila. Intanda niya, nagtuyo sila simud palauman sin hula Arab. Karena yaon biyabay ta doon hayaon, in sipat sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ang munang kahinapusan daak, kahinapusan nabi, na yaon in sipat biyabay ta sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin lugal haunu siya lumahil. Hangkan na yaon miyaw ni mga Yahudi,
Iban si mga kaibanan naglawag sin amin lugal kita nila roon nakarurukot halom sin kitab nila Taurat iban sin Injil. In maksud si mga Yahudi hangkan mon pa amin lugal yaon amin long niya doon na isab sila mag-anak kapo halugal yaon kalukaluraman hasusungon waktu amin gumawa in kahinapusan rasul daing ha family nila at awalaing ha amuin ini tumpukan nila mga Yahudi nabihayad to manjari limahil man in Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyaon katan piyang himuting nila bat bukon siya bunal. Na yung mga inikatan, kaya saksian sin pag-ianon lang ni Hipari Bahira, amoy India in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin, amaun niya, timulak magtupasyam, amoy iyanin, amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo lang ni bata-bata yaw. Laong niya anak ko lang niya. Laong simpari bihan, di ako magkahakad. Sababing bata-batay nilaw niya, way na ama niya. Naamo na yung kabay, tasin, amaon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, langgong kulang niya yung taganak. Nalaw niya usos na ka, uwi na ka, magbalik ba ito palukal niyo. Sabab bangkay ngatan si mga Yahudi, naway sayan, patayon sayan. Nakita ko yan. Hati niya matarang saksi sin, katarangan sin, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya iingatan si mga Yahudi iban Nasrani in kasabunalan, nakarurukot halom sin kitab nila. Amo yan mga katautay manguran, agam Islam. Na, yadto tanda kaparatsayhan sin, intungod pa amuin, biyay ta katutaniyo, imagkupur hambuk nga biyatawa Rasul, kiupur niya na ingkatan, biya na si pagkupur sin Yahudi iban sin Nasrani. Na amo yan. Na manjari laung ta nasambut tain nakauna ito laung talong in katan kanabihan iban karasulan na sibu dain laung ta kitab piara sin Allah subhanahu wa ta'ala katan dahil taas langit maun pakanya sarta im mga sila nakauna rin hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in sila yadto pakauman nila sadya. Ang paing Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya naraak pakatan sin manusya halaw man sin gumiini. Linnasi kafa katan manusya halaw man sin gumiini atin niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam na subay siya magpasampay runhaon. Nasambil runhan, biyayta hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo, in iabutan sin ini pamayta ko. At risala ng Allah subhanahu wa ta'ala, iabutan sin pagpasampay ko, sibo daing kaaunan Yahudi iban Nasrani, amuin di sila magparatsaya, buat malaingkan in sila halom narka. Bihan. Hangkan na ini subay kita magpahati raisab kanila bihan, magpasampay, labi-labi nam in mga tao tagapanghati tungod pag-agama. Amuin bukong kita magpisin, amuin tao hisiyo sadya in pasampayan ta. Hakatan, manusia, pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya pag-amanatan na bihan to, nahangan sinamuin piya sampay niya kato, subay resab kita magpasampay pakatan. Sampay pa mga tao nagsisirik, nagkukupur, iban sin naghinang singkatan, amin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay na to day sa pasampayan, mga silayan katan. Bukon kita amin magpi, bihag to. Sabab ininikatan amanat. Sa lumag kita daan, mangbiyadi ininikatay ma nila. Banghadya karon na tuin, sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasampay, doon hamak ka al-Mukarrama, launta, insya, way roon, karaakan mo roon, kabtangan magwa daing hasimud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
kabtangan amuin masakit dungon. Labi-labi na yung mga tao na lalawng. Ba't bang mo kitaon ng kahalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bang siya umalop ang mga tao na lalawng biyan? Nari siya amuin, walong kakitaan mo roon apamayhuan ni Rian Duka Libanastol. Gamayan ulong sadyain kakitaan doon kani. Biasin kabalikan tayin suy-suysin hambuok tao amin nanghi doon sa masjid. Doon hayan na amuin agad nagdungan ng mga kasahabatan doon kanibihan timindo kami sung nila nakawasan madtuin. Tao yan to nanghihiid. Nalong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayaw ka mo mag-usos yan. Ayaw, pasarin niyo, patarusan niyo, manghihi. Katoy ko na yan, iyang papataluson. Di man jari pabugtuin pag-ihi niya. Sayaw na lang si masjid. Naroon na yan, pagubos doon, nakatalus man, ang pasiya di maak, laon niya ka itubig, busugin piyag-ihian niya yaon. Ang panebiyay taanin, amin tauyad to, laong niya, ingat kau, in masjid, bukon siya pag lokal pag-ihian. In masjid, lokal pag-iibadatan, pagsambahayangan, pagbasahan Quran, amo yan, in lokal yan. Nakita kau yan. Nauno bahain jumatubang yan to piyagamahan na tao binasa. Uno bahayan to. Numunok bahain pangatayan sintaw yan to. Nanyan subay tahatihon marayaw, mga katawtay mangurana ka may Islam. Di subay kita marayaw. Dihadtuin mapatut batukon sin ini kita katantan hatungod sin parkala ini. Sa rabing tao amin nalaong panganal nila in sila kaamuhan maunit yan pindahon. Batamo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hunit-hunit pindahon mo in akal sin tao amunain si uligan niya. Doon na siya simuligayaw sa mil ingkayranan naganakapo na. Hangkan nakita na kausing kahalan tayo ni. Bang may tain tao amin masimasisan karungukan nila in hinang yaon wala na nakaamu masira sila yaon naghinang sin hinang yaon pasal na impanganal nila inyaon nakaamu. Sa sumagawa, suwaing kakunahan-dunan, amin mag-ingat kita. Humati kita. Bangaon hinang dunaon, laong ta amin biyasin hinang yaon, na sasagdahon, na tumtumonsing kita, may ta sagdahon, di yan sagdahon bang gimukugdan. Di yan sagdahon bang imaamu. Sa hangkan siya siyagda pasal wala na nakaamu. Na yung mga isab sila masagdarihan, subay isab ito yung pag-ino-ino nila, habaran nila. Bangahon nang hindo kanila lang niya bihay ini marayaw hikarayaw, na lang taso buhunta ikaw, da hindi ba yung puunan niya ba? Sinamin hinang yan. Nakahinang bahain da aksin Allah subhanahu wa ta'ala min si mampay marikato tanyo tungod pag-ibadat. Nakahinang baha, at tawabang siya way nakahinang, nakaraak baha siya. Nabiyan to. Nabang sa upamalong niya way, na humati kami. Ay, ikaw isid nagpuunan sininang yan. How no ba yan, Jimato? Nabiyan to. Nakaingatan mo na bangda hindi nagtag na hinang yaon. Kaingatan mo na bang isuin timag na, hauno hula timag na makasayo na kao, magkakugdan na kao madtupa amin, lang mo abat bunal to eh. Nalupa si sabin waktu si mga kapwa-puan na mga tunaginang si mukunamu. Nabihansan mga katawtay mangurana ka may Islam. Naman jari, doon ha, inhikarua, amuin pag-itikan, at walong taamuin, ini, mukal na sing kita hatungod si mga karasulan. Biyeta doon haon, al-imanu biman allamana ismuhu, minhum bi ismihi mislu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Nain ini katantan subay na to pangahakaran. Sibu daroon haon amin ngiyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin wala kiyanganan
Kaya baita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sinwala kaya baita. Inyaon katan pamaratsayhan na to in mga sila daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sibuin darajat nila mangharap patuhan Rabbul Alamin. Sabab in sila katan daak. Misan pa yung kaaunan in sila diaak harap pa amin laung ta kauman nila pakanya. Hatat kala nalangkum na sin amuin pangdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahinapusan niya mo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doonhan natibuok na yung katantan na subayad to bihad to rain pamarat sayata amin wayroon malipas misan hambuk din kanila pangahakarantain sila undaak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta ing katantan biyayta nila ring hatuhan Rabbul Alamin bukun daing kanila kandiri niya. Hati niya bukun hinang-hinang nila. Sa sumagawa inyaon katan, dahin hatuhan na to Rabbul Alamin. Biya simbeta doon lang niya, Hinu, hati niya ngiyanan, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunay ning pag-ianon ulul azmi minar rusul. Amuin 5 sila ini, amunain puntukan sin mga karasulan iban kanabihan in amuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya in doonhan may ta siya nakatingkareng nga mga yaon katan pasal siya in amuin kahinapusan laung tanag ini pajukop na sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala tinanagda sin amin kajukupan na singkatantan sara. But in siya tanda niya, dia aksya magpasampay sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan alam. Pakatan alam. Na inyan katantan, in alam ini mataod saan. Amuin sambil beta dun haon, sintuhan na to Rabbul Alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala nakmu kau nadaak buat melainkan hangkan kau diak magdasin rahmat pakatan alam. Kuno man daw hatin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tumayma manusia sinamuin biara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narang di tumayma himinang pasindukaing na kuno rumatungin rahmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno dumatong illa sa sintuhan Rabbul Alamin kaimo. Kuno rumatong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kaimo. Bang kau himihinang simbukon piyang daakan ni. Naamo sayan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Damikian hikatu biyata dunaon pamarat sa sing kita amin suway kita amuin mga hagad tuod. Hahisiw-siw na rin kanila. Aun hikabayta kato suy-suy bihay ni. Labi-labi na tuod in kauhaan taglima rasul. Nasabot halaw man sing Quran yaon. Yaon katanin sila ingan nila. Iban si mga jimatukan nila. Haunulugal sila. Sampay bakas na nato kaya bayta katantaan unin mga bahasa iusal piyapakay nila. Impuunan niya rin dito raha amuin bahasa yang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo na to Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma aradahum alal malaika. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula. Kita kau yan. In yang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta si mga sila magtatapsir. 700 bahasa. Nalong tain bahasa ini asal magtaud yan. Magtaud. Inyang kananaman tasan sin kita. Doon kau nakabubutang amin lugal mo rin kau magpakai. Amo rin kay ngatan mo imbisar halam sin kau man yaw. Bangkaw makalain deng duhaw lugal mo yung madtuparukal duga inged to. Makakaan na isab ko sin bahasa nila to kaya kanapan na isab bahasa mo. Imaud na isab. Bihan. Nabiya na simbihaon, laung ta masuok na in waktu, masuok na in katantan, in tanda sin suok niya,
tabo na in sumud palam simbahay mo, bukun na ko'y manabu, madto, maglunsol, maglag simbihon mo. Sumud na in tabo harap palam simbahay mo. Di madyato na bihaon. Kati ko nun, hiyatod na sing kaibanan. Babay ako kumaon bihay ni, yadto na, dumatong inamo inbini mo yadto. Wala ka liukan miyanaw. Nabihan yan. Hati niya, doon hay ni, masuk na yung kapiligruhan, aming kabubukaan sing kataan dumatungin, kahinapusan adlaw, sabab na masuok na, ini alamat na inisin, adlaw kiamat. Inhi kaupat niya, laong niya, al-amalu bi syari'atin man arsala ilayna minhum. Amuin hipag-ammal ta in sara, hahisiw-siw na in naraak na in kalina marikato. Hati niya in naraak marikato, amo na in pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narang sa upa manakakad kita haming panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya kita sin nakaakad sin panghindo sin kataan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na po naroon ha panghindo niya ya uning kataan panghindo sin sila nakauna. Nabihan yan mga kataw tayo manghuran. Agama Islam. Na in iyadto kataan biyata kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin Suratun Nisa ayat ka-6 Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Biyaita doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo mga palanggungan ha agama Islam. Intungod pa amin sara diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita kato di ayat ini. Sin ingkatan hukuman sin kitab na kauna iwan sin kahinapusan niya hambuok na subay ring katanim puunan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab amuna ini innang lang kumising katan sara na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ini karasulan niya. Hati na yung kahinapusan mari na papamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno pakaradyaan, bangaon doon di pagamuhan, in humukum sara amuna yung kahinapusan, ini kitab piara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna yung Quran, mahamulya. Amo yan, mga kataw tayo manghuran, ha agama Islam. Di naman jari kumadugaing, amoy in hinangon lang tahipang hukum. Sabab yan biyabay takato taniyo, in manghukum dugaing daing ha amin sara ini, sara sing Quran, na ada kala mahinang na siya anyaya, mahinang na siya kafir, atawa mahinang siya pasik. Tung kajinis ingguwa niya bang seri tumayma. Doon ha amuin. Paman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Munamna humul zalimun humul fasiqun. Tu ingguwa niya. Na magpi na siya ron na tu. Nabang siya mabaya sinamin wayron na pion ni Ragayng habukda. Amunain pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, lumamod kita roon na tumpukan si mga nag-iiman patuhan na to Rabbul Alamin, na murah-murahan, mga kataw-tay manguran, ha agama Islam, nakakawa kita niyo tiyo pangadji, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kalo hikakanap, hikahugot sin pag-iman na to, patuhan na to Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.